harreman honek hobetzea, herritar da udaletxeen bitxartez, bai auzune baten da besteak harreman horrek eta hobeto ezagutzeak, eta zeuek esango deskuzue helburu hau lortzen dugun edo ez. Zeuek irakortzen duzun nien, zeuen kritikak eta hartuko duguz, batzuk onak izango dire, beste batzuk ados ez dira egongo, danuntzat, eta dano konforme egotie ez da erreza izango, nik uste dut ezina dela, baina holan, eroalan aurrera botako dugu. Lehenengo asmoa zan, 6 hilabetetik 6 hilabetera etaratzie, lehenengo tamentzat. Helburu eda, gutxienez, 3 hilabetetik 3 hilabetera etaratzie. Ikusiko dugu zelan doian, eta ze aldakuntza egiten dugun hemendik dator niletan edo etorkuzunean. Eskerrik asko dan hori. Kultura komisioen representazioan nago, eta gure finalitatea izan da aldizkari honekin apurtxo bat udaletxeko informazioa kaleraetara eta kaleko informazioa udaletxera eraman. Orduan, hau egiteko ekipo bat kontratu dugu. Eta ekipo hura herritarko periodismo egin duen neskamutikoak dira. Eta, gure aldizkari honen finalitatea hori da, ez? Apurtxo bat, relazio bat eukin, herritatik udalara eta udaletik herrira. Eta, uste dut, egin duen aldizkaria, ni baino beto esango dizue aldizkaren barruen zer dakar. Bueno, como ya ha explicado Pili, el origen de la revista en sí a nivel de gente, pues nos comentaron la gente que hemos sacado periodismo o que estamos estudiando periodismo para sacar adelante esta revista. Entonces han surgido bastantes problemas, como estoy relatando ahora, a nivel de contenido, ¿no? Porque había que tener en cuenta que la tirada de la revista en sí va a ser cada 6 meses. Entonces en cierto momento estábamos bastante ilimitados a nivel de cuestión de temporalidad, ¿no? La de periodicidad. Entonces eso, quieras o no, influye bastante a la hora de tratar temas. Entonces ahí está, aquí está reflejado quizás los temas que hemos elegido. Y el problema era ese, que han quedado muchos temas en el aire por eso, porque perdían vigencia en cuanto a tiempo y demás. Y pues esto, a ver qué más. En cuanto a la portada, la cuestión de la portada, tuvimos la idea de convocar un concurso público para la gente de Durango que quisiera participar en la revista en sí. Entonces sacamos esto a concurso público dando un premio de 1000 pesetas y aquí ha salido. Tenemos intención de que de aquí en adelante se siga haciendo lo mismo en la cuestión de la portada, vamos. Y bueno, en la cuestión del euskera también hemos tenido... hemos tratado de incluir como mínimo un 30% de páginas en euskera, aunque también hemos tenido problemas porque la mayoría de los que estamos en el grupo de redacción y tal no sabíamos euskera, la gran mayoría. Hemos estado a ese nivel bastante precario. Hemos funcionado un poquillo con traducciones, más que todo, pero que así escribir exactamente en euskera por nuestra parte hemos tenido problemas. Y luego... a nivel de periodicidad ya hablado. Otra cuestión también era que teníamos intención de incluir en esta revista, como bien se podrá ver, unas páginas dedicadas y escritas por los alumnos de los colegios. Entonces, la idea secundaria en cuanto a esto es el que a la larga salga una revista, poder ser escrita por los alumnos y demás, de los colegios, que sea dedicada a ellos plenamente. Y ni gutxi gora bera azalduko dizuet aldizkari honen prozesua eta batez ere euskarari dagokionez ze tratamentua eman diogun euskarari gu, ezta? Guri ditu zigutenean udaletxeak esan zigun gutxienez egon beharko zala 130 euskeraz. Gu iritziz nahiko zan,
gu, desde luego, ez gehitu, ez gutxitu. Mantendu egin gara, neurri horretan, ezta? Eta aldizkariak, partio dauka, hori, 130 euskeraz. Gero, aldizkaria eskuetan eukita gero, kontrolatu egin gara, utxun batzuk badaudela, noski. Igual batzuk redazioa aldetik, eta beste batzuk ere, enmaketazio aldetik, ezta? Zeren eta hartzen baldin baditu lehen horri aldeak, kontrolatu egin gara orain, denak ia erdera daudela, ezta? Eta gero, azken partean, euskera sartu egin dugula. Orduan, hori ere nabaritzen da. Baina, kontutan eduki behar dugu, lehen zenbakia dela, ezta? Eta gu ere, gure aldetik, nahiko inesperientzia asko daukagula, ezta? Eta zer nahi dugu guk honekin lortu? Guretzako oso importantea da, herri mailan, eta batez ere udaletxeak, medioak dituelako, informazioari leku bat iztea, ezta? Eta gu, ni batez ere nire nago periodismo ikasten, ezta? Baina, bueno, beti ukidut idazteko gogoa edo, hobi bat moduen, ezta? Eta, hor sartu garenok, nire ustez oso argi daukagu, hor jarraitzea nahi dugula, batez ere, herriari, ez udaletxearen informazioak emateka, adibidez, hori, boletin informatibo edo komisioetan zer egiten dan, ze hori izango litzake, nahiko roi, ezta? Gu nahi dugu egin, herrian, jasotzen diren gauzak, gu aldizkari baten bidez, hor aipatu. Eta baita ere, hor agertzen da, artikulu bat, ezta, irrati bat Durangon, ezta? Guk ere ikusten dugu horren beharra. Oso interesanti izango litzake, gaur egun Durangon, beste herri batzutan dagoen moduen, irrati bat sortzea, egitea, baina ez irrati serio bat, ez irrati ofizial bat, ezta? Baizik aldizkari hau egin dugun erara, ezta? Batez ere, periodismo ikasten dagoen jendearekin, edo horretan interes dekon jendearekin, ezta? Eta izan daitela herritar gauza bat, ezta? Eta herriek egindako gauza bat. Gero, hor, umentzako utzi ditugun horrialde horiek, izen da lehun pausua, ezta? Izen da, erdezaten da moduen, klabar una lanza, ezta? Guk ikusten dugu ere, umena arloan, edo umen bizitzan, ez dagoela inungo komunikabiderik. Ez daukatela, eurek nun espresatu, ez daukatela. Eta, aldizkari bat oso idea ona izango litzakela, batez ere, eurek parte hartu daiten hor, eta gero ere, eskoletan, bertan, aldizkari hau, batez ere, eta honen moduko aldizkariak, eurek erabiltzeko geletan, ezta? Zergatik, hemen nola, aipatuko diren generalian eta gainera horretako dago, herrian jasotzen diren gauzak, baita gai esango dizuet, gizarte zientzetan edo literatura edo lenguajen, erabili daiteke aldizkari hau, batez ere herriko gauzakin. Zer gehiago esango dizuet, urrengorako, adibidez, euskera asuntue, nire ustez sakonki edo sakonago tratatuko dugula, ezta? Nik gogoratzen da zorain, lehen horri aldetan agertzen dela guk egindako entrevista batzuk, ezta? Eta batek esaten zigun, euskarari ez zaiola eman behar paternalista tratamendu bat, ezta? Baizik benetazko tratamendu bat. Eta gu hori benetan kontutan, edo saiatu egin gara kontutan eukitzeko, ezta? Horregatik dago aldizkarien parte bat edo guretzako oso importante izan dena liburu eta diska azokari buruz egindako lan bat. Gure ustez Gerediagak ere ez du egin hain sakon orain arte, ezta? Eta hori adibidez euskeraz atera dugu, zeren eta iruditu zaigu oso gai importantea zela eta euskeraz adibidez egin behar zela. Gero ere sartu dugu beste artikulu bat euskera gure herrian, oinarrizko euskeran, igual euskera ikasten dagoen jendearentzako eta orain lehen pausoak ematen ari direntzako, hor artikulu 8 bat behintzat irakurtzeko posibilitate badaukate. Eta hurrengorako hori izan dizuen moduen, desde luego euskerari nahiko genuke leku gehiago guztea, eta horretan saiatuko gara. Eta orain gurekin ere ekarri ditugu ona, hori umeen partea egin duten batzuek, ezta? Eta haurek azalduko
dizuete gutxi gora bera zelan egin duten, umeek nola erantzun duten, eta zelan egin den parte hori, ezta? Bueno, yo lo que puedo contar sobre todo es la formación de las hojas o de las páginas que pertenecen a la revista más o menos escolar o la parte que han hecho los alumnos. Puedo contar un poco cómo fue este tema, porque se convocó por parte del Ayuntamiento una reunión a la que asistimos muchos profesores de distintos centros y a partir de ahí, bueno, pues en cada centro se hicieron determinadas comisiones para ver cómo querían participar o sobre qué temas querían participar los alumnos. Entonces, bueno, pues les dimos una serie de temas sobre los que podían hacer, pero con absoluta libertad para tratar los que quisieran, y de hecho el resultado fue una respuesta masiva por parte de todos los centros, sobre todo por las escuelas, la Icastola y el Instituto, pero luego muchos centros desaparecieron a lo largo de la formación. Y luego el resultado sobre todo es que hemos tenido tanto material por parte de ellos que, bueno, pues que lo que sale aquí es simplemente una muestra, pero una muestra pequeñísima de lo que tenemos. Y a lo largo de todo el trabajo, que ha sido durante 3 meses más o menos, a lo largo de todo este trabajo lo que hemos visto era la necesidad de la formación, sobre todo de una revista propia para alumnos de estos centros, porque se les veía realmente interesados en trabajar. Y sobre todo que veíamos que las revistas que se pueden hacer en los centros mismos, pues el nivel de formación de la revista y de hojas de presentación y de papel mismo, pues que era mucho peor, desde luego, que lo que podíamos hacer con más dinero y sobre todo uniéndonos todos los centros para hacerlo. Entonces, bueno, más que lo que hay aquí, que en realidad ya digo que es una pequeña muestra de lo que se ha hecho, porque son 4 páginas y podíamos haber llenado las 30 y tantas nosotros solos, la importancia sobre todo es que ha salido un proyecto adelante que es la formación de esta futura revista, que en principio pensamos que podríamos tener ayuda por parte del Ayuntamiento, suponemos. Bueno, gutxi gora bera, prozesua nola izan zen azaldu du institutoko irakasleak. Orduan, bueno, dei bat izan genuen, umeen lan batzuk batzeko. Erantzuna oso ona izan zen, eta, bueno, nik nire esperientzia kontatuko dut. Ikastetxe batetan olako aldizkari batetarako lanak eramateko aukeraketa bat egin behar da, ez? Eta beraz, lan batzuk hartzen dituzu, baina beste hainbat eta hainbat lan ikastolan gelditzen dira inok ezagutu gabe. Gero beste aldetik, hemen batzar honetan bildu ziren hainbat lan, eta lan horietatik baita ere aukeratu egin behar izan ziren batzuk. Eta konturatu ginen, lan pilo bat gelditzen zela, umeen lan pilo bat publikatu gabe, eta lan horiek hor gelditzen zirela, ezta? Orduan, han bildu ginen aldetik, beste asmo bat sortu zen, eta izan zen materiala bazegoela, Durangoko ikastetxeek erantzun bat emango ziotela, eta beraz, posible zela Durango mailan umeek egindako aldizkari bat ateratzea. Momentu honetan, batzar bat eskatu diegu udalako kultur batzordeari, eta beren erantzunaren zain gaude, baina uste dugu oso interesantea izan daitekela, eta ganera umeek pilo bat motibatzen ditu beren lanak aldizkari batetan publikatuta ikusteak, ez? Eta lehen esan duten bezala, holako aldizkari bat izan daiteke oso material praktiko bat geletan lan batzuk egiteko, eta batez ere Durangori buruz eta eurek ezagutzen dituzten gauza batzuei buruz lan egiteko. Ze beste gauza batzuetaz hainbat material dago, baina Durangoko historiari buruz adibidez oso gutxi. Orduan, holako proiektu bat oso interesantea iruditzen zaigu eta pentsatzen dugu, bultzakada batekin aurrera atera izango dugula. Hemen gauza asko dira. Hemen gauza asko esan dira. Asmo asko agertu dire. Ikusiko dugu horrek izan leikia zen edo ez, realitatea bihurtzen diran edo ez. Da, zeuep zeo zer honi buruz esateko eko dozue. Da, ikusiko dugu zeuen erantzunak eta zeuen eretxixekin, da zeuen erosketekin, ia atozago zen aldizkari honegaz beste batzuk sortu behar diren edo ez, da ikusiko dugu, hausi da lehenengo jaiotza, ikusiko dugu gehiago egiten dugu zenbe. Da, eskerrik asko etorri zarien eri, eskerrik asko dan hori, eta besterik barik, agur, arratzaldeon.